Constipation ปามเจกิสูเหลา Hello Viver Hotunian Constipation ปามเจกิสูเหลาอันเสหิวเตฮิจิมีเฮมินอหินคูอาขัดไวเบอตัวเตจีอหี What is constipation? Constipation จุอีปีหัมปามเจกิสูเหลาปามเจและเทียงเทเหลาจุและอเวลเวลาจีโนมหอจุอัลหังปีอิน constipation อกิตีนหีอจิlifestyle ji jong hi mai the ne la don khial ji chula dam mo ji jong hi mai the a hi mi abang chun tu nin apam chi in jing la thai in anisimin regular in achi jing e mi abang khat chu ni khat la veini a hi lo la veithum chi jong om kin na hi iti a pam chi jong hi ami him akiba lo tato in pam che dan jong akibang po na hi mi abang chu ni khat ka hel in achi in ni thum ni a chi jong aum kin na hi mi hem jau se hin habit jat chom chi akine in hi mi hem khat chun ni thum lang pam che lawa ahung umte asunga ane ho letrin akisim ding ho chu giljang hon atui ho chu a hin chop dio chu tieng le letrin chu hung ta deu deu ding a hi ni thum jau a akitha ting hi chi atta chu tha do ha sa ji a hi hol in jong a tho zo ji lo a hi pam che phal le tha do na dia ki sen sen ngai athum na hard or small stool letrin ta a hlom cha cha pot alina feeling that everything not come out letrin ka tha do ding bang in kathado poi tia lunggel sungdim dim tabanga gel anga na belly bloating asungdim ken kun asungta che chu agup na you feel like you need to have to empty your bowel na sunga letrin ho chu kithopi na ngai chat tabang a na het na lunggel asagi na pressing your belly na oi na jut agit na using a finger to remove stool in your finger khutjunga letrin khoi do tho akona feeling and painful bowel movement na pam che phat le nawa in na he asom na fever than 3 bowel movement a week kal khat na ve tum sanga pam che na hlom che asom la khat na belly abdomen pain or discomfort oina oi sungnom mo se su oin he che chu constipation pam che dan isei tawin tun hi chi ho chu epga ham ti sei kin hiute akhat na change to what you eat ne le don here ri jong hi mai the example en che lo hing na ne jinga sa lenga a hi lo le a tui ho na hin ne jingkit ji jong hin te ani na change to your activities exercise a hi lo la na to dan activities na khial ji jong hi thei a hi ila exercise boarding a hi lo la na ham tong jing epg ham a ima physical activities bol lo a na hung jong le hi thei a hi athum na not enough water on daily basis nisima ngai cha na tui don tha samji jong hi thei alina not enough fiber and che lo hing na ne tha samji jong hi the a hi anga na tila en ne tam ta na ne a na ne za na hin su hlom ji jong hi the a hi lo la ni khat na tam ne a ni khat na hlom ne ni sima scale ki ba lo a en na ne ji jong hi mai the a hi agup na eating too much of dairy products bonoi lampang ha ne jong hi the a hi asagi na not being active mo jong hin sunga en amin sa lo a hi stress pam che na kisu lo ji ham phat na nei lo ji ham a na chi man lo ji a na im jong chun asu se the a hi lo ne ji a constipation ho akhat na laxative pam che nop na lo ha ne ji a jong angai hin se a the ani na narcotic antidepressant chule iron pill ne ji jong hi the athumna antacid calcium le aluminum ho ne ji jong hi the
Alina pregnancy na may inawap laizong le pamsi ha sa au minahi ahin la adam mo ahipoy angana melcha na theilo hon melcha ane zong le aum thei mozi a constipation akhatna eating disorder anorexia nervosa or bulimia thawding noblauzi a an ni sa ho lo do kit na dinga adang ko khoya lo do ho atam ni awanga anung lo do ji a asunga imra umtalo ho ani na irritable bowel syndrome hichi hi sungdam moji ahin kizan angai athumna hypothyroidism thyroid atha asamle ta asa jong slow ahin ta asa aslow atha asamle intestine jong slow ding ahi hypothyroidism in constipation ani inahi alina any obstruction in colon chu stricture ki bolji ham tumor umji ham a pamche ha neurological GA constipation akhatna Parkinson disease multiple sclerosis Parkinson disease hela mi hem ong te lang la epitam kithik dot iti ho khu hi in ani na problem with nerve and muscle in your digestive system chehela nerve system ho cho muscle ho cho in digestive system a ong tha samphat le ichonga hen constipation nomen hi anne ho cho asu min zo be se lo tin a hi adi a adam moi lo la lang pia a hen lang ho hi ta na hi athumna diabetic neuropathy diabetics a neuro lang kisu lo ho cho kho hi kit ta na hi alina excessive calcium in blood thyroid sang thyroid nei ho thyroid sang ho cho atisana calcium atam ji in amo ho jang hin digestive tham khat ala samji we na hi constipation pamchi hadani ne sei tawin a hoi pen cho hi la tui phata don jing ding chong la physical activity bor jing ding mel cha tha ki ti hoi eta sa isungen azol ho I cho hei thei chana ngol ding ichi chu alo hoi pen a hi in nisim sa ine ho he askial ke ba sa jeng din ni khan han ani khat hlom cha ni ading ti ho he ichi he sungen azo ji po na hi